TV hano kwa SUBCRIBE sanzo. Asante. SUBCRIBE. Odi. Bi, turemerewe. Munzu y'umuntu nimutwara kamera. Butabwa uburo. Sasa SUBCRIBE urazi kuvuza mainstream yose SUBCRIBE. Urazi kuvuza mainstream yose. Mainstream uzi kuvuza ngaha naya. Na kintu ndegreta nko kuba munsi umwe narigeze. Mani mbabarire n'abantu bambabarire narigeze gushavuzwa ambwirwa ko nk'urumogi ndagenda naje ndatukana nti abandi nabo baranwa kanyanga gose bambabarire cyane abantu bavyumvise. I regret. Yes, of course. Get rabira avuga yuko wayumvirize ku mutipa araho mu Rwanda yaragize ama interview avuga yuko ngo wamutwaye indirimbo. Je birananira gutahura iyo ndirimbo yahuye n'ibihubusi byinshi. Intare batinya rizera ryavuye. Uko ndabibona. People, abantu baratinya satsupi. I don't know why. Kandi ndi umuntu nari igikoko. Sese baragutinya? Kabisa. Yeah. Uratinyitse. I don't know why kandi ndibanga imbaga, you see. Sasa bimaze guhura na byinshi mu muziki wawe. Ikintu wahuye nawe kirakuba kiragustressa kuri gero dasanzwe ni gihe utazopfa wibagiye. Kuko je yumvuga ko umuntu yanyise umuhimbiri ndamuririmba mu ndirimbo ndamusabira kuwuhora kuko iyo je ndamuvuga abantu ntibari ko bamukondo no munsi. Nika nihorera kuko umuntu yanyise umuhimbiri amaze kunyicarika ahantu 4 jours nkubitwa n'izuba n'iki. Umustar. Msishaka kuvuga ibintu byinshi. Wantu bakunzi ba Isaac TV aho muri hose amahoro Imana bane nama aho muri hose ndazuko muri benshi mudukurikirana mu zitandukanye mwarabisabye twaravye tuzobikora gira subscribe like na share kugira ibiganiro byacu bibana bibashikira ukuri kwanyu murashaka kuza ndi muri Bajaji ngiye twiye kumurondera SUBCRIBE satellite SUBCRIBE satora mabafu hari ama story menshi ariko aramuvuga ko SUBCRIBE murabizi ibintu bitandukanye murafise ibibazo ndafise ibibazo byinshi akumubaza SUBCRIBE byinshi murabizi rero shaka ndagire kurondera SUBCRIBE ahasanzwe aba hariya iwabo mwa boss baba mabosi wawe unaza ko ari mucezo tugere kumurondera kumugwa ku bitumo s'il vous plaît murazi ko abastare baragoye kuronka bwira tumuronka ibyatugoye ariko naco tuza kubikorera bwira tumuronke behati kamera Juma Jux so ngudufashanye urugendo kugira turabe yuko eske turaza kumuronka koko bereza kugira gute welcome. Yes bakunzi ba Isaac TV rero nkuko mubibona tuza twashitse kwa SUBCRIBE haze nanye ni hafi welcome ndabiza kugenda gute kwa SUBCRIBE bapoze nanye man hano amenye haratuje cyane nambwa ihari. Isaac TV hano kwa SUBCRIBE sanzo reka turabe yuko ingene biza kugenda ndaza gutwakira jai dusimbe igana twasi baba nakwaje kugira asante anaitwa Benturo. Mzee baba unatisha. Asante. SUBCRIBE. Odi.
Bite musaza? Maze neza? Tukisha basa tukaanza tuona kwanza foto hii. Kisha kwanza kwa bwana SUBCRIBE CEO wana kwanza ipicha hiyo nkuko mubibona. Nice kabisa. SUBCRIBE. Odi. Tuinjira SUBCRIBE. Turemerewe. munzu y'umuntu n'umutwara kamera. Bite? Sasa turaberewe sana. Arugiye musaza. Je vais dire. Ça vous laisse passer à bien. Voilà. Karibu. Fresh ipremizi neza, wanakuja pesa fresh. Sasa baba yangu mustari kabisa. Unaona n'ubuzima bwiye ko ari fresh. Sasa bino uzugo sofa. Ujye mustari. Dole sasa dushambwira ko muri inzu uba wenyene we na Bentu. Natwicare tuyage sasa. Na ndabwira kagituma ariko rege ikingiye murakiti base dingira bibona SUBCRIBE ni simple kabisa sasa buramenyere kuvumbu wanaje kubwiye tukayo Karibuni popote pale hapa SUBCRIBE amaiteguye kabisa sasa tuingira na nani kakachomiki kwanza micro ama tuvugane neza na SUBCRIBE Juma uratubona neza okay. Yes, bakunzi ba Isaac TV twarabibemereye tuzobikora nkuko mubibona rero twageze mu nyubakwa yo mustar wacu bwana SUBCRIBE satellite intare batinya yaga yani ukisema gatu yago cyumva ko ari satura babe nagwaje mo fresh mitisha mzee asante vile SUBCRIBE rugiye musana ndabise gahunda n'umuntu okay safi kabisa SUBCRIBE urakunda kala ya jaune iri mu ikiwa kenshi ndakunda kubona jaune favorite color yawe sana si jaune gusa nkunda kala zose gusa kenshi kumbure fise yisi za jaune okay sawa SUBCRIBE uba hanu heza vraiment for real uba hanu heza naho hagoye kuronka adresse hanu iragoye SUBCRIBE kubera iki wahisemo kuza kuyambira ni iby'Imana ibyo ku bantu heza n'ahantu habi uretse ko twese inzu yacu ibihe byose ari ya hepfo cyuvyumva rero turashimira Imana ku buzima tugeze ko byose byarondewe ni nkuko umuntu wese afise ishaka ashobora gukora akarondera nawe akaronka ndetse akaronka n'ibisumba ibyo abazi ko baronse nice SUBCRIBE abakunzi ba Isaac TV bakora kuno mwanya birakeno yuko babona inyubako yawe fresh kuko je hariya nabonye studio ya studio wakamze kabisa karibu tingiye kule karibu reka bakunzi ba Isaac TV nyemerera gato tuyitembereze cyangwa dutembereze SUBCRIBE cyari turemerewe kwitembereza tugishika ngaha receptioniye aha kunda kwicara nde hicara secrétaire okay tukisha dushanga hano tukunda kumubona SUBCRIBE ariko arakubita bwa buboro SUBCRIBE urazi kuvuza mainstream yose SUBCRIBE urazi kuvuza mainstream yose mainstream uzi kuvuza ngaha naya ariko ntabyo nzi barabimvugiriza ntabyo nzi ndabona ajya igisigura iyi ni kado nahawe na bana muri team iraho King Satura people call me King but abandi ntibabiryohererwa by the way this is music industry nakazina kubuhizizo kuvuga ko rero ndengeye ariko byamyeho okay nice kiboro fresh unajua kupiga hii nice okay ini studio ya bwana SUBCRIBE satellite ana handi tugenda cyangwa haramazi twaye mu cyumba se abantu kweli bashaka kweli babona icyumba cya bakeneye SUBCRIBE ko atugereze muri studio mu cyumba niba bikenewe icyumba ni cha mama yake okay sawa SUBCRIBE ikibazo cha mbere tutaraja mu bindi kwanza SUBCRIBE bujya ngaha ubana nande ngaha tuba bajewe mbana manager wanje Kentura only barigeze kumbaza ati Isaac uzotubarize SUBCRIBE yuko ashobora kuba bana na Bell Nice oya ntabwo tubana why afisano haba yeah
Okay. Umunsi tuzo vuba bishoboka Cyo mu gisamire kora Maria kubera Ramadan. Bon oya. Sanzwe afisa no aba. Ari vuba zo twijemo tuzoba nakabara amata. Project ari kira. Okay. Nice kabisa. SUBCRIBE cyo mega no hera aho nyene naho nkene cyane kuvuga ku ndirimbo izina ariko naho je no haguma ko gato reka ndatebere gato barakunda kutubaza ati why SUBCRIBE atwereka umwana wiwe vra umwana wanje turi kwisi bavuga umwana w'imbe bazize ugwanko kwa nyina umwana namushize ko agafoto kamwe ndashira ko akantu ka love kwisura ndashize hanze haters baratangura bataka umwana wanje ndavuga ni none se umumarayika abantu batagira ico bibanda abantu tagira ico bantu umumarayika bage none ho ndavuga ni reka sinze nagizwe cyane imbere y'uhoraho uyu mumarayika ivyanje iby'abantu banziza n'ivyanje reka ndamushira inyuma ndamutse ntituzombona kandi nibyaba ngombwa kuko we nanje biratandukanye we hafise byiwe ariko nanje bifise ubuzima bwanje ari gihe azoshobora kuba ubundi muntu atari by'imiziki ari gihe atazokwemera kamera kwimuje imbere byose ni ifuke uri ko umwana akitorera nibindi imana nibizi icazoba narabagije kenshi batubwira ati muri 40 misi 40 umwana twamusohora muzomo mirakwiri misi 40 nakwiye hirya ejo twaragize akantu ariko vuba nzaduhamagaye bose vuba tuzomubereka gose kuko urumva ni ikintu abantu bifuza abantu bose saba heta hari n'abantu beza voilà okay SUBCRIBE gushaka no mwafisa abana bangahe batatu umwana wa mbere yavutse muri 2012 wa kabiri 2015 wa gatatu 2020 bari he bari ku mama wabo babiri muganyosha nundi ariko mama wiwe uheruka kuvuka okay atari banga birakene ko tumenya lifestyle ya SUBCRIBE lifestyle yanje ni I'm working hard ni hard worker working mbyuka ndondera desesperation ndumuntu muri bigero ntakunda kumva induru yabinduru ikindi abantu ari calm kugira ngo twari ni imbwa hajya nitwo bateze imbwa muya nivyo tunabindi SUBCRIBE yarigeze kugira mariage for real ndoa 2012 ni habaye iki byagenze gutegura mu bacari na mamali that is my private life you don't need to know that ntabwo ukeneye kubimenya gose ariko muravugana for real kubera mwa abana ni ureka guha uretse kuvugana ndanamuha agaciro iyo umuntu akuvyari yaba ari umuntu akomeye mu buzima okay sawa reka tuje kuzina SUBCRIBE izina SUBCRIBE byaje gute duherenga ikera twarabona ba Cisco n'abandi bagira amazina y'amatazirano ugasanga herezwe na D Master D Master P rero tuza muri game ni twari tuzi guha agaciro amazina yacu kavukire nibaza yuko ari cyo kintu cyari kuba ngomba yitubimenya kare ari gusa nari kureka nkitwa Abu kuko nyene ariko byose biba bikenera amazina amatazirano SUBCRIBE nagipanze hari muri 2013 icyo gihe nagenda nandika SUBCRIBE sinagendika ukuntu ryandikwa nandika SAT base 2 na Y nagenda ndaryandika bakakwandika izina yanje ahantu hose mu Buyenzi mukanyosha bwiza jabe ndetse mboneyeho nakanya ko gusaba imbabazi abantu bose bavyutse mu gatondo basanga nononye urupango rwabo nonye inkuta zabo nandika SUBCRIBE hari byo nariko narondera kandi navyo biri byo mu byo nagezeko ndetse ndi ryazi nawe rashaka kuba yaryohera abana babo mu miryango yabo that when you find uraronka rero icyo gihe bisura izina waragiha naragiha ya SUBCRIBE rero ndagita satellite burundese okay sawa ushika kure uriyita uhabwa king king yo hawe nani ndabona ni na sheneti yawe hanze king a real king
hari amazina y'ubuhizi birabaho. King hawe nande? People banje bampaye king, bampa marshal, bampa n'amazina atandukanye bivanye n'akazi ndabakorera. Ni nk'impembo parce que ndabifata nk'impembo bampemba. Nuko ubuzima ubayemo lifestyle ubayemo urabona ko bikwe kuko kwitwa king. Abantu nimba ari byo babona nta kibazo, ntacyo mbuza kubishimangira. Nubwo noba ntaba muri lifestyle nk'iyi, ariko ubu king buri mu byo dukora, ubutwari bw'umuntu buri mu byo akora, mu byo avuga, mu byo yerekana. Muri ibyo byose, ibyo nkora, ibyo mvuga, ibyo nerekana, iyo hatabaye umuntu yanyinjiriye rwose ni ibintu by'agaciro kandi ni ibintu bikwiriye guhabwa agateka, agaciro cyane, bikaviramwo kwitwa king, marshal, everything. Je nta kibazo ubona ushaka ko ari nyita cyangwa ko ari gita uwundi muntu, je nta kibazo byontera. Okay, sawa. SUBCRIBE big up, by the way, big up sana. Wasohoye indirimbo nziza, trap Sara, urumva yarateje n'ikibazo. Ijya ndirimbo urukura yandika SUBCRIBE, wayanditse uzi neza yuko izotera ambutiyaje iri kwitera ubu kuri umwanya, canke wayanditse uvuga ati areka gusamfe gohereza abafani banje ico bashaka? Ndetse naranabivuze ni igihe itarasohoka parce que nashizemo imitego 7 6 nagiye ndatega, ndetse mpejeje indirimbo isohotse nasanze atari 6 gusa ahubwo ni irarenga. Rero n'imbere yo kuyisohora navuze nti ndagiye gusohora indirimbo izovugisha benshi, kandi niko vyabaye. Okay, sawa. Trap izina urayisohoye harimo utuntu twinshi cyane, kubaka izina byarabafashe ingufu nyinshi, ntangi bimazi, ntangi kimazi, kandi wakivuze kimwe ikimazi watanze niki? Natanze bimazi byinshi sikimye gusa, ariko muri indirimbo bavuze kimazi. Bimazi nongera ndavuga ni kimazi. Bimazi byose bica biba kimwe, n'ibindi bica biba byose ari bimazi. Bimazi uri fara kwa Kiswahili ni kafara. Wewe unatoa kafara yako, unajisacrifice muda wako kukuja kutafuta SUBCRIBE, you know, uri sacrifice your time kuza kurondera SUBCRIBE kugira ngo mukore ari ibintu wahevye. Je rero kera baranyita furungu, you know. Furungu inajavuye nari ifise kabutura gyanje baragirabura, byari bigoye kuri hindura. Kandi nakoraga show umusaga mukanyosha nagenda ndayambaye, rero bacha banyita furungu kuri iryo kabutura bagoma bari imbonana. Je laisse faire, nararetse birikora avuga ati nta kibazo, iyo ni sacrifice sinahagaritse. Ndagenda nk'isora album inkuru y'ukuri, abantu benshi bavuze SUBCRIBE ninde SUBCRIBE. Nkeze kuri concert nije nanujuje mizo bivaho the first time nk'umuririmbyi aje kuri launch album inkuru y'ukuri. Abantu barambona baraba uje niwe SUBCRIBE ngene kameze baraba desu, kuko nuzanye launch yashemwe n'abakizwa baraje tukende tra SUBCRIBE, ariko sinigeze ncika intege. Ico ni kimazi. Uno munsi ndashobora kuba gerageza kwerekana ukuri kuri music industry yacu, ukuntu itegerezwa kugenda, ndetse na management yanje y'Empire yose. Ariko no munsi hari bamwe basigaye inyuma muri 2006 bavuga ati no suko bigenda, bahakana inzira nziza turiko turabereka, bakacishamwe bakadutuka bakaduharabika bakatugira. Ivyo byose ni bimazi, numva ni ibintu nkomeza guheba tukihangana kugira ngo tugere ku bindi. Okay, SUBCRIBE reka tuje hanyene watubwiye ati indirimbo nayisohoye nzi neza yuko irimo imitego 7, itubwire. Ni myinshi twahashigwa imbere babiri gusa. Pilato bajya kwa Pilato bavuga ati abayahudi bamutwara Yesu kwa Pilato. Pilato arandika ati umwami w'abayuda na abambwe. Abayuda baravya bati nuwiyitira wandise nabi, uyu ariyitirira ubwami. Those people now barambwira ngo ndiyita king is Jesus. Okay, ari ibintu bito byo kwisi nakatazirano ntacyo gahindura ku muntu. Ari ahantu kuri ukwagura no
kugwanira imbibe aho hose ni imitego myinshi ugiye kuyumviriza sino bivuga yose kugira ngo abantu bakomeze bayumviriza bonyine bajeyo bumvirize iyo mitego itandatu mvuze bumve ko ari yindi irenze ko bonyine baravyumva barayihinyisha nyinshi reka nkaranyene babiri baravugwa cyane mwebwe akabashira inyuma ni bande naje muri industry harimo abaririmbyi babiri gusa kandi ico gihe barashwana cyane ku buryo natwe twaje dufise iyindi ntuzenye mbi yo kuvuga duti why tugende dukore brief natwe cyangwa tugende to breaking ibyo bakora tushire ko okay izindi ntuzenye nziza nzo gukorera ko bari bandisa nziza sinshobora kuvuga amazina basket turirinda cyane kwataka abantu mu gaciro kabo tukaba bareka mu muze mu bwigenge bwabo. Okay sawa ntare rushatsi ntare rugamba yaragura imbibe yaragwaniye igihugu mu kwagura imbibe ikintu cyarateye ikibazo cyane satbi mwezi gisabo nawo yagwanira imbibe cyo kimwe n'abandi batware mwezi gisabo yaragwaniye imbibe yego of course yaragwaniye imbibe yagwaniye ubwigenge kwidegembya ku mwene gihugu w'umurundi ko umurundi atokwirirwa atanga amagi n'amasoro tusa ndetse hari n'intara yagiye gushaka gufata biranka baramuca amande y'inka nyinshi n'ibintu byinshi muri histoire satbi agifise niveau d'étude ingana gute amashuri yawe wize angana gute c'est 10e nakoze 10e seconde okay abantu bakeneye kumenya ibi bintu babikuye indirimbo haro makuru ngeze kumva ngo warandikiwe indirimbo nta numwe yanyandikiye uretse ko twagiye tugira ku ishuri histoire irigishwa kichiko cyo histoire 6e kuduga 5e kuduga twarize histoire uretse nuko turakurikira inyigisho z'igihugu turakurikira inyigisho za nyine cyubahiro bukuru w'igihugu hirya nino turamenya byinshi. Okay satbi by the way nuri umuntu ukunda gutanga ama interview wa abantu bashobora kuvuga amajambo menshi bakavuga ibintu byinshi calme kimya why you know ubukuru ni mu mutwe kuba mukuru si kugaragara cyane kumbonesha kure mu biganiro cyangiki kuko hari n'igihe usanga tubikoramwe amafuti kenshi bivanye n'ibibazo kenshi tubazwa ugasanga ndatinya hava mbazi ikibazo mvuga uko ucu usanga biteye ikibazo n'agaciro kanje n'umuntu avuga ati ujya muntu arakomeye mu muziki w'Urundi ariko nabivya vuze byakoze na kintu ndegreta nko kuba munsi umwe narigeze mani mbabarire n'abantu bambabarire narigeze gushavuzwa mbwirwa ko nk'urumogi ndagenda naje ndatukana nti abandi nabo baranwa kanyanga gose bambabarire cyane abantu bavyumvise ndetse n'uwo nabibwiye. Okay gushika guhera ico gihe waciye wirinda amahitamo. Yep. Okay bivanye n'impanuro nagenda habwa n'abantu batandukanye kuko wajya udahanurwa ntago ushaka ku bintu ushaka. By the way sawa nice kabisa waravuze ati indirimbo izina niyo ndirimbo imaze kumpa amafaranga menshi cyane ariko kandi ukarinta tugize gukorana urambwira ati nimba ari indirimbo kimpa amafaranga gushaka no mwanya feel love ni yambere feel love rabye kuri top muri streaming feel love ni ari kuri YouTube gusa navuga muri YouTube ariko ubu ni YouTube na streaming za iTunes Boom Player Deezer n'izindi mbuga zikomakomeye. So okay nice satbi biravugwa yuko muri hajya muri Empire abaririmbyi bangahe Empire ni crew irimo Miserika Belnice Satbi Bentu and Best Life Music. Okay sawa Clementine yagiye urabona 2019 twaraciye mu bintu byinshi gwanko everything dusora indirimbo ndetse abantu batangura kuziharabika kuzifata nkuko ibikorwa byacu dukora biri ubusa muri icyo gihe abari bari muri twe bamwe twagiye tubabona iyo uri mu ngorane ubona umuntu iyo bavuga ngo iyo uri mu ngorane ni ubona umuntu w'umugenzi rero abasigaye ni nabo twacanye mu ngorane abatabashije kuzihanganira baragiye
bahari ingorane zahabaye biramananira kwihangana cyaragiye muri bamwe bavuga ati Satbi ibyo byaheze gose n'ingoma ngaha ndafa yabona ati Satbi hakuna tena hiti hakuna yeah. Okay, sawa kuba ibibazo nagomba kwibazwa sana ati shaka uzotubarize aho Clementine agiye. Okay voilà, Satbi ibibazo iwawe ni byinshi cyane warashima girenda bikubaze sinzi ko tubona biva imbere ariko bimwe mu bibazo biguma bigaruka cyane ni kibazo cha Satbi ngo arakunda kuvyungana ukuntu urafise ingene ucokorana ukuntu kwa mbali ugacokora umuntu ugacuba calme ubikora kuberi ndashukura maze gucukura par exemple Facebook live yawe turaraba ati sali ano bizi histoire kaje kantu bamwe baragasibye ngo ngucokorana ya sinsiguro iyo n'ibintu byabayeho ibintu bibaho sinacokoye umuntu umuntu yavuze ko neza na neza murabizi namwe ariko ntago tugomba kugaruka ko baswe kwihenda birabaho ntame tugusa tukomeza twihenda. Okay sawa Satbi reka tuje kutubaza tuhanze gato Satbi yaje shavuye bameze gute shavuye simvuga nukara okay muri telefone yawe nabonye menga ushobona utwosoze tu tukarira okay commentaire maze guhura nayo kubabaza sana Satbi yari commentaire ya nta commentaire imbabaza okay na nimi belle nice muri telefone yawe yitwa gute mon cœur nabonye ni foto yiwe bana iri kuri kabisa ya telefone mama. Okay hajya muri project mariage ni vuba Imana idufashije uko narahisemwo nararonse nta mpamvu yo guhangayika dushaka kwitandukanya n'abastar bakiraje ubustar su kugenda n'abagore benshi nk'abaririmvyi bakera ngugira iki niki yoya Satbi ukunda kurisha Facebook cyane gute ari zindi social media cyane Just ngo Facebook ndafisa no bayikoresha cyose posta hari so posti okay sawa Satbi turavye Instagram yawe ili verified ikaje kaboro kaje ka verified kagutwaye amafaranga ngana nta mafaranga bijya babona gusa kuri bugura peut-être ariko babona kuri umustar kuko uvuze ukora amafaranga natasha nawe yamusumbye muri kinegiye ariko narababe. Okay sawa mon cœur belle nice reka tustonishe batu ba Satbi mon cœur unafichika nini unyegeji msioni kuna vitu vyenye mpishi kuona ama secret. Okay wow nice kabisa birakenewe ko tumenya ba ex ba Satbi oya nta bahari okay sawa ibintu tokora muri Ramadan wakora misi sanzwe nibi byinshi bijya byose bibujijwe ya urose sho ntayo abantu bazi Quran icyo itubwira sho igizwe n'akazi kanje ko niho ndonderera al-iftar no kuvuga yuko akazi ndagakora. Satbi genda buzima mama wawe n'umuntu akunda idini giwe cyane wewe bimugwa neza kubona Satbi like mustar like mama njera mpindero ya Islam. That's why nkigendera ubuntu ngifite ubuntu muri je that's mean ukufisa umuvyeyi ameze nk'uwo mfise urashobora gutakara ukongera ukagaruka ntutakara cyane. Okay Satbi agiye mu gihugu batamuzi yipresenta gute kugira bamumenye nk'umuririmbyi umustar mu Burundi urabizi rezo socio muribuka ko nagiye hari abasanga na blowstick fise muri Wasafi ndemera ikosa iryo cyambere ikosa mu Barundi inzo za sacrifice kugira ngo abarundi babone ko bagira inyuma ndagerageza kwerekana views fise kuri YouTube ama concert amaze kugira na content na followers zanje ku rezo socio zose niyo presentation imye presenta artist muri no myaka ama collab international
tuyazirindire ryari Satbi mije abantu baguma bambaza ati Satbi mbona avuki uko atagenda tubona amakola basaranye mimi navusha muziki Empire Avenue tunavusha muziki wetu border sasa hivi music yacu yose isokera muri platform zo hanze ndetse no mu TV akomeye umuntu uzenyo hanze haya niyo hazovamwa amakolabo parce que aha investissement iracari nke abantu b'investissement muri music mbira brand ambassador wa CRDB ntawo hari ariko tukurujije amafaranga muri CRDB ugiye kuraba muri konti zacu nta brand ambassador ariko bafise ariko harmonize ni brand ambassador wa CRDB mbira brand ambassador wa Brarudi ntawo hari mbira brand ambassador wa Aquavi ntawo hari murumva ntibishoboka ko tushika kuri izo ntambwe ndondera David ndamuha amafaranga ntibikunda rero ivyo nta muhaye ndabifitiye inzira zuko turazica abana bacu ndasubiyemo ugwaruka ruzobishikako Satbi akora ishiki kugira acungere neza ijwi nta na kimwe ni impano yanje nta na kimwe ijwi ryanje ni natural uko uravye ndanwa yes itabe ndarinwa ariko ntago ricika okay nice tatouage zingahe ziri ku mubiri wawe izi tatouage nazikoze nk'ifisa amarasha shushe nkiri Kigali I regret yes of course I'm Muslim yeah tatouage imwe zibiri urafise project yo kuzifuta inshallah okay sawa Satbi satellite no direct kuturayaga ngaha murabibona Satbi turagaritse ku izina biravugwa yuko inspiration ikuye nako inspiration mu bintu bimbaho abantu barakina cyane nizi get rap biravuga yuko wayumvirize ku mutipa araho mu Rwanda yaragize ama interview avuga yuko ngo wamutwaye indirimbo je birananira gutahura iyo ndirimbo yahuye n'ibihuhusi byinshi kandi ugwahanko gw'abantu ntigo gwatuma indirimbo ikomera bivu bagiye bayigirako okay batanguye bavuga mweze gisabo nta rushatsi batanguye bavuga ati iri isa na fie batisa na konzi batisa n'indirimbo anestesi barayivamwa bavuga ati oya birabuze aho dufatira bati oya ayavuze ko myeze gisabo yaguye imbibe sivyo n'intare rugamba okay abahinga mu by'imico nakaranga bati no barandenganura havuye ivyo bibaye bine havuye ivyo haza Kigali hariya tusa ce sont des birds abantu bose barondera amazina cyangwa barondera ikindi kintu rero je byarananiye gutahura ati niganye fie niganye koze niganye iki ariko imbere ya bose nasohoye indirimbo yitwa Shimira Imana kandi isa niyi nyene inzina Shimira Imana yani naho bose bayikuye okay safi kabisa Satbi satellite ni gaki cyane ukora rap ni gaki why iyo bikenewe iyo nshabuye rap agikora yishabuye abantu baranshavuza ariko takunda kwibera tu umuntu isi ariko iyo nshatse ndahinduka okay ngakora rap parce que ndo rapper je muri wana veski kose ni natanguye ndapa ariko ndabona ko bitariha ndigira muri R&B okay nice kabisa Satbi ngurisiga mukoro kuko inzobe yawe like oya bije mbona umengana ka fresher pesa mingi people talk too much brother people talk too much but amafuta wisiga yitwa ni singonga they can't do anything kuri jewe bavuje bashaka nta kibazo sasa bimaze guhura na byinshi mu muziki wawe ikintu wahuye nawe kira gustressa kuri gero dasanzwe ni gihe utazopfa wibagiye kuko je yumvuga ko umuntu yanyise umuhimbiri ndamuririmba mu ndirimbo ndamusabira kuwuhora kuko iyo je ndamuvuga abantu ntibari ko bamukondo no munsi reka nihorera kuko umuntu yanyise umuhimbi amaze kunyicarika ahantu 4 jours nkubitwa n'izuba n'iki umustar msishaka kuvuga ibintu byinshi intare batinya rizera ryavuye uko ndabibona people abantu baratinya Satsupi I don't know why kandi ndi umuntu nari igikoko sasa baragutinya kabisa yeah uratinyitse I don't know why kandi ndibanga imbaga you see nice kabisa ebane Satbi je mega no kuri ikiyago utiyaze ntwaheza ariko by the way thank you kandi urakora umuziki ukora brandinga neza for real ukora neza kandi urabona ko ukugerageza kubaho ubuzima bw'ubustar asante Satbi umuntu twapfa kubona facilement ariko wiruka kuri abisi kuri abisi si kibazo ndashaka kuyurira nejo bundi ni kwa kono nashaka kubaho nk'umuntu
nk'abandi mbaho ubuzima bwanje kandi uvuga ko wari kurira bisi ya neje no yurira sishaka kuvuga uheruka jya neje no yurira ndi umuntu asanzwe umuntu muto. Okay. Sawa. Bana abafandi bashaka kubabwira ikintu. Barakunda kubagiriza yuko abantu bakunda kajagari satbi. Abafandi bashaka kubabwira ikintu. Bana ibyo nimwe mu bivuga abashonari no banje bafisa kajagari abantu bafisa education mu mutwe bari masho yawe barasara. Umva Dusare utanguye gusa dusare babagiye. Abantu batukana ku mbuga. Abantu ba mbere vugisha ukuri ariko nta mufana wanje uzosanga twatukana. Nibishoboka bari educate ku rwego rwo hejuru bazi ibyo bakora bazi ibyo barimo team satura ntago ubarenga ndetse turiko turasohora n'abandi abana bakagenda gukora soit journalism bakagenda gukora ibindi bintu byose bigira intererano kuri music industry yacu sasa ndekera abana ndabahindero mfise nayibahenda yibashiremo bazogira ico baterera igihugu cyabo. By the way, big up son satbi jereka tugeze ngaha birakwiye ibyo abantu bashaka kumenya ko muri babimenye byose ibibazo byose mwantumye nayibabarije ndibaza ikindi kibazo bashaka kumenya n'igiki hari umuntu yagize kumbaza ati ngo satbi nivyo ngushaka kugura radio FM. Oya barambeshe nago ndagera kuri iyo level ariko ndabishoboye navyo nyine Kugira kugira tumutore muri show tutegeza kuba tuzanye amafaranga ashaka ibi bintu byarateye induru hariya muri commentaire yo ndabivuze hariya muri commentaire uncubona ikibazo ati parce que people ntabwo bashaka ko dutera imbere ariko iyaba ndi muri Tanzania mba nkorera miliyoni 100 nk'abandi. Thank you so much. Bana twari kumera satbi satellite wavyumvise yavuze byinshi cyane byiza ibibazo byose mwashaka kumva kwa satbi yabivuze n'ukuri agerageje kubisigura uko ashoboye. My name is Isaac Classic. Bana Juma Jux merci sana saluto iwawe ariko salute kuri umaze kugira subscribe utarabikora urindiriye iki lokinene chapelale ini Isaac TV stories zose na hanyine uzisanga.